Pinikarbi prime time birta long pen kato kabya phantame cardom na pazurik long cardom. Tangke pinikarbi prime time birta arjuik tha. Dokmoka police station ang kangke parlo corona signal arong amikar money ing TP lapen asopo binong terang atum a documents dipu lang mili Saturday market along kangbo. Lasi kelong abang aling sitame ningki mepen kapazir thujia phan kachuningri. Money ing DP lapen asopo binong terang atuma documents kang buajo kelong abang aling pesitame kacipi thujia phan chuningri po. Kang bua documents lake money ing DP documents voter ID, bank passbook hini, UCO bank lapen AJVP bank, ATM UCO bank lapen Punjab bank ATM, Aadhaar card, PAN card, Sekachalanga card lapen binong terang Aadhaar card, PAN card, post office account, lasi kelong abang aling sitame ningki me pen nang kapachini ji aphan 7002620616 lapen 7086408841. Labang so number along nang pachini ji aphan tuning report. Lapen kelong abang phwa phan lang ke so ki juna phan sitame piponji pusi pherang ke along tuning report. Lakhain ko rapho Nilip MAC constituency ke parlo mini stadium Chokihola long paipa ni phain kora narke parani the leading site news channel amahang ke thekarni mesen meet pen katalon ponlo. Nilip constituency along pen kechengsi the leading site news channel Pukedamtang Surihini roing ko raket homaninkan paipaya chikloni phain kora narke parani ing puponsi pinning Surihini roing in kora pli aninkan anke Arta ningka nisi ke chokarni mesen pen pachun ponlo. Bangsu along aluhiaman pen Dr. Ronjit Ronghang chetong dungsi alang li reading pensi the leading site news channel ningka nisi ke chok ahim ke dok ing than ponlo. The leading site news channel ahim phu mate editor in chief Kolom Singh Teron alang ni kache padu pen non an pinang an methangkar bialam pen asona birta lang ponlong rintila. Mayalong Alihiaman Pen Chokihola Higher Secondary School Principal Dr. Ronjit Ronghang, Chokihola Police Station Chairman Lapen Nilip Press Club Founder Elishon Timung, Nilip Development Block Assistant BDO Kiri Rongpi, Deopani College of Principal Boson Rongphar, Dhentaghat Longmirzeng College of Principal Bibison Rongpi, Chokihola Nilip Lamps Achunbang Dilip Singnar, Ruwe Cine Production a CEO Malong Timung, Karbi Rong Asrame, Nilip Hawarame Amepu, Raj Teron, Lunse Po Samson Inti, Lunse Pi, Charkle Teron Pi, Lapen Ongdung, Manpeng Kiduatum, Chatongdu. Apangsi, kami tum kado kami parang kita ham corona, ini desemet tum dari di side news apa nih kan isi kicok katalon nolong nang cetok dumpen, non kami tum macam tayrong kami tetini lami ni ya barsai kilong apa. Tapi posi dari di side news kan puma. Kalau tante apangsi bangke isi lang namno nilip apir the pen ke news channel po bepin lang. Kan karbiang long east west lang namno kalau tante bangalong rilong bangke news channel do la bala kapre langsung ya biota kapacita kacatai udah menang print media punon elektronik punon tabang nang gitu bon state itu nili balong bangke lahai hoi long keng kam tiodon bang bala ahok le tema dakton reporter ma pherang kia tundo seta komane news channel along si kachuklem don seta dak imithang bang si pen pu si kado ka be biota rar phang pachini be bangke klem pon bang bala la thaglong lo laso ke chini pana joksi news channel in pupon di apa ang siap hong aja no sita bor iduni ko temang bang si pupon la lapen komentu si kang puma potang te pini ning kan si kicok disema da bangke pai ni pai corner ke kidam tang ning kan 2023 ning kan si ni ton kadok kabe registration akam kitang app lo registration akam tang app pen bang officer atun pen masal karatun pen tun taklamon NOC na pini halo update asala bang so update hala bang so ani aphan chima tha dan si ni tun la so news channel aphan ke hala anu lang tan lang namno pulotang te ma top isia pipa na chi sokar pen ho ka teng pulotang te ni kan si chok pe meno ko chala khadan aso teng dan si pini kaya kadok kabe dak ni bilang ke thi don chingum si bang so mai pini pe man pon la Tela sar nang fan ar chilang
nang li labang so ningkan sian arta nang pleng los tame non li tum kilang pulong tenang li da leading site news channel ke pen an subscriber li tang lo asila song bon nang li ningkan si ningkan arjon nang bong nang li kiduk kisung ta ke chitong pondoma manda ki joy pen si nang li ningkan si nang li tu no Jasemer apa nang ditulo dari di saya news nang lang di tundu no to subscriber do labang ya hok no lapen juro lo subscriber do mana para news nang lang nang manta juro parti lo milihin kan lapen kan isiang bang kiduk kisung ko pina ko tan ke nona mat ke mithang lo ikia dat kiduk ko lidara pot akisung bang kiduk akisung ko pina ko tan ke pura nang lape itu financial bang kini tu melang short pi lapen ni mithang tak kiduk open pu kali bonta jp jpo don rat her jumni lapen akirap pen sinon pini ani ta dodun bom asi financial ki sorte sa yo office along ko pima ki donang job teng ni tum chiri pon thek thelang lapen akidu ki sung lahano lapen reporters tum kachile along rating si chibi atang ko kitano along rating long ni tum monit men lape dokpet lapu kalilang 26 homasti do karbiang long la homasti ingko rok along tanon makke ini tum reporters do elang ko pima borang din monit kachile ta kisung do ni kachina mate ajak tum ke just for temporary media amen pen korane logo nang endon po icon endon po akam chiklam play mai ha katuma bangke lapu media ke klam expose sa hiyan anas kami itu fokus sirat kebijakan masih nilihin kan dalam insight news akan kami melakukan kemungkinan ansosial lalu news pacetak konten ahok pada berita di konten akan so di insight news pacetak ansosial tadi nang potensi nilang kehidupan sar nang lipan isi alam karji dola thela dak nilip ang kangsot kali nang li karbiang long pens tame isi langdam pulang tenang li ke logo por hi akang tu yang deng a degree qualified men nang li ke penan kili do la so posi nang li ke penan ke media tum rona tang same mo heta nang li than pono asi min firang ke tum ke claim bek nang ibang ke nang li it hebet nang li than bon je malam sokta sekarang kita ke klaim pun ai bangke la ka ahok pet nakan jok lim nakan ke verification ahok pet alam ke bidang vacancy klaim ni tang ho pu bang ke than pen si news pacetak to la bang jok sidesi ke alang le tum sport verification alang tum dam pen si lang dam pen sport verification video footage konon ason sona kapre evidence teglong pamitan si alang itu pakang konon mana false information abang ke rasan pakang ke jene alang itu mana cok lim mana true news abang si alang itu rata pan bang pacetak kon anlo pulote rata tu kelang menje tu tani hang ko subscribers kami ong po akan da leading site news kasona kasi belek kal yang long news channel atau ansitami akite din kon bang lapen ki yusin nang pangar jutulang sa lapen itum karbiang long ke west karbiang long lapen dapu east karbiang long same non amat ke litum bang ke satellite news po bang ba litum state news bang ke litum dak bang ke thaglong lalang kibul tv pini bang dolo setame litum akang tu yang deng bang walang asila so karbiang long same isi bang Derson state ba international news channel son kabret don je phan ke nang lihin pen isi asahison piponi ma nasi lahai ke upgrade dunji pulote ini tu open ni di thana son si chocolate news content na mukha si bang kala registration kui nang po no leading site news tame registration kui lo tasan dak si ala le tu team member tu tame pangdang kon nang po mahani le tu kon son at least 20 kan baka members atu ni kon nang po si da bang ke CEO putalong panalong pudet chief executive officer pudet along panalong bang ke chief editor pudet ba editor in chief pudet akan taksi belak la kama designation do la pada legal sales kami bi pon ko cameraman kami bi pon ko encoding kami bi pon ko asan kape ke designation bang ko ini isi addiction ni sondo asan bang bi pon pensi la pan ke news pacetak pon ko la pan news coverage bang ke isi wet ke leader nang ko alam bang yong si pacetak ngi ko sila so pacetak ngi ko itu national news kami bi pon ko international news kami pi pon ko tapan telek baleka along dim along pensa news collection puri pensi ilitum nahi kami pacetak pon anlo pulite ilitum handa recognize po tapan ilitum ta bangateng national news tapan international news channel dasan kami manun thai po rolo sar nang lipan kiteng sila dak pini chupala mini studio malong leading site news ang ketek mata first university along ada bisa tu aman apa yang nak kita nang cetong long pot curug perfect long
Kasi pinya mai paman pon la bangke la leading side news atum ningkan si kecok le. Kasi la alang le tum la ningkan si kecok. Akut an lang le tum 6,410 an asat barbolo. Ane la an 6.41k subscriber yung si dolo puti lagi rat atum isining ke chhe ahok pada filter ke pangdak pon napan ke cokda wai da kalam ke pakang pon isi acatai pening cit hitan silaan asap fiber da dulu kasi pini tapuson so first bird university lo nang cetong long ko di ko pai lo kasi kado kawe kada reading site news at team atum han ang kanu congratulation ka jilo alang itum lani kan si kecok ka birthday cetong long akan alang itum kaso ang deng an ke palit ko di pon ma prote alang itum claim ke dam mesan alang itum news coverage kan channel alang itum team member pun ang bong kacet ton alang itum ang bong cooperation ke dua yoksi kini la anang deng sitame kan si am sama nang claim pon kali tu sante ceklo yon joni ang bong si update ason tu di kami alang itum ang bong isi extra reset alang itum team member ang bong ason choklin apun chap kan yoksi anang deng deng kadap ini na sitong don pen nilening arong piglo la pen non hajong kami nili speech long stame media tum kon si claim pon nang jima media tum kon si mane ethics jonero jama ethics guideline follow pon nai ma cuman non ke digital india pena aprang son kali no bangke asi news samokha update dun wa ye phan ke ilitum instrument mane digital platform along sitame delta chala pakang technology example YouTube long puno Instagram long puno Facebook long puno akan ke mahajong tani nije pono da mobile app lahai app kita me da leading site news app ke download pen rata tum aning ke hang news sports pono education anat puno kita me alang tum long lang pono asi Tarang pini karbi prime time birta bangke kang toniklo kado kaveta me do me thak me kurwang thu